Kayaw ya daya thit watip kam ka buyers and sellers meet ha ka sin wali dapan man ya ka da yung krek kam o Deputy Commissioner ka West Giant Hill District hapo ka National Rural Livelihood Mission chirup ikrek lang kichnat krek kam sorkar wapher ka district hajrong kathong upan kup bor ya ki warep ki wasengki yang ki hi ha ka district wedas dang ya ka ha ka santrik hamadan jri selen chut ukujwai. Ya gani kayaw upten haduk kan rotarik dewa 1M kam wachis pa atali ki dukan na mo ki stall wapher wakan thup na do idai ya ki marrem ki bam wapen mi hay rukom wapun jain nay tia ki tier ki that wapana chana wai thain hi ibam idi wapher wapana chet hi nay tia ki thau penche wayato wa ki line pure puthi kam ju ki lat yok hi yokre chu da em le ipen yo ye sap tem sap rawai I chat tan re wa ki wi wai em chim vibe sia ya ki paj ba wawan. Ya gani kayaw ya daya thit dawan wawai da uwai lat Miki Shalam Menteri Sorkar waman lew MLA ka jawai hay emlang UDC ka West Giant Hill District u Abhinav Kumar Singh waki saheb Sorkar na kichnat krek kam wapher. Uwai lat Miki da ongo wagani ka buyers and sellers meet to karansan wakong santam wapen yo yaw ya ki warep kathany yo pen yo ki krek chitom yong ki wa iye ki wapen mi ya ki mar warap her na jarong woman kalat wo ye chem wo ya sambut kiliang. Dekentu haro u ya waro ki bachim benta wo em ki isnyaw keluj mensien ne benta u ya kalam ya khana wa ya chem yumut pra wadai kam ju le wa ki wan thit wan pen yuluti le wa gani ka buyers and sellers meet unang ku ko na kisnem wa u yarap pen ku gale ye kamai ka ji wa iyo ila ki pajba ka district Neliang UDC ke district hawa pensngaw ya kathong yang gani kayaw ya daya thin dong haro emmut wa kut ka dukat gani kayaw tang wa man haro ko karansan wa ya to hajrong kam pengku ya ki warem ki wasengki yang ide ki self help group wa kiwi wan we kelam kentup ya ka bibla additional deputy commissioner wa project director di RDA and nodal officer DMMU West Giant Hill District usan lang do COOLP MSRLS SMMU wa ulambor suchen skill development officer West Giant Hill District. Ayo ya ka buyer and sellers meet house name Arjar Arpawi Heitai Kapo Laksubo. Heitai por penman lemakla ng planning department. Tawaro ki department nang le gila gajong kita kikang beri program. Horticulture and babayong kahi, agriculture and babayong kahi, industries and babayong kahi, patkam ter. Tengah orang itu porong baru lek kami le kajong. Ia infonan na iton penman no itobi de bawa hek. Bawa ye lek ha. Upenmiet. Bat kau jo lek yogi ukring, yo pai ba. Waman long fit. Kenang yo mentoi nong rek yogi. Tasnya komeno wa itu ijimut ijimui no ken na itu por. Demani iwo orlom negasi. Ban map nagiliki ng more stalls. Tibiyon minsan lesnya wayong wa ongi wa de mandara dikasih ni dan dunai dai. Gajin sikit. Neba ile LP4 dan manggila tubo ikaw siya ng duna kinong stalls. Kamu man kate de pun di stalls. Kasnya thobi daw duna ijin feki. Tangaw panay pi ganito ka investment niyo. Ke-investment ni iwan usdang di kan mo umyo nong di dan sistem asnem desnem lani po samsem. Tan kan mo yung ingaw ko may chisen kasi daw po yung kasi. Kate to katong yung ni chisen kasi bikan mo wan how no book stall bi hanani ito program daw perwa pide government man. Daw po ite po ni ba kajimut yung ito kani ka program penman ika manusia man ko annual event. Manusnem, cisen, obra, Desember. But man nang ni usnem unang yai penhe, but unang penyusup, cu yai nang yo krimi, ya ipai ba. Untuk dukat na po ka district yung ni, Henry na ka state, pat na ba, state and state man duni. Kate to, provision, kate to, katong gubuhay akmat. Nente daw, kat ni mo yung po, sanisnem, boy nyo, alam mo rin. Tengah kerpa dia di yai cha yang di yai cha lagi daw yubi daw poi por wadang yubi da ni to man bagobi da expo da ni kata tau jada ya ti ko he tam ko state area but tikaliwan CGV district eminent wala kan dali ka West Giant ya to ko nang tong do ude ya di program kat ni state kat
kami ke sini. Dang yang kalau mintu, dang orang iwat hai Shillong lai dang kami ke program mat yang ke state level. Hai ta hai pot Shillong. Nebak ketong yang ini kamu mai pi to, wa i ujo to kami ke program man to he. Kemo dang hai po ke cherry blossom, hai kisnem nu le. Ke cherry blossom nak kami sangat. MD stalls to robok gi kini local beer, rice beer, kini handicraft, computer kut gi artist will perform. Kami punya sedang mencari blossom. Memperoleh tiket free people, free entry. Di stall yang free. Tangkat ni kena di cewek boy mencari blossom. Tiket nagar free. Kat ni dapoy di pound dah. Di stall api yang kini, hapun MLA, hapun minister, yo ekram yo stalls, umur stall yang jadi blossom. Dan ini tahu ini kong yo ini to lembah dari jimut yo ini, ini boleh mudi. Ya kata put ketem, Henry ketong yo ini. Laga kelai kita oh ye you ong ini to buyer seller smith dan ini kaya dia dia tik. Henry Hakmat yung nga to, katay, isimod yung katay ke program to, penku parai. Katay to, isimod yung mga program. Penku parai. Lagan sedang ni parai, lagan ni pengkui parai, kaman expect di keruan di nabala yung state. Nabala yung state, upengku biye. Tanay kayo daw nga apilo ng bago ni Gerinsan. Nga apilo, yung wala ang lang ini, ba't kam jole, yak you up, yung ni kubor. Dan ini dah juga di social media. Nah, api lo, siapa? Yang wan sini, untuk orang wan tu orang biar layau biar TV. Hendak kejuan dia yang biar kejuan yang sini. Ya kini kinongret, ya kini kinong cina. Tu emni kesak ketalan dia ini. Dah kejuan dia yang pi penman pi. Ya kini ke Christmas ke New Year dia yang pi bosak penuh. Kerpari di paiba, bosnya wah tua. No one. Bagi MNC sini. Pada itu ipo na ignore yung isnya komeno yo kanang ni Islam yo nang met kate ko komisioner ko komde yung pi. Yo idar bon ki design ni teman presentable yo ki variety tamder ter tandang ya kelaman tu to iki wala na gunai to ke marketing skill. Lene kamu undai ngan Islam ko mo layar ni stol wala ro na dua poy yang di mandai ko chong de tebum ng lubang tang klam. Ngasnya untuk dia na je depan yo dite. Na terparo ini wan diugai. Mana wan binong ke kutse, wisha de chatima, chatigong. Ne wan bi. Ada nong yang rakse ini biar ini wala chnong yo ni wala chnai. Biar kam kata ke marketing skill ukodi. Mentul ada pun ini labon kita di dukan dua bonjai. Bon yu chnau murah. Hak kana bisa naik lagi dan nanti per di murah ini tayo na sila ni tayo yang usian. Ini arti rasulullah tadi. Even per ni sampai bawa naik ini gunakan. Ini per usin. Ini per di satu chnai. Kamu tu sehat MD kata marketing skill. Dan orang yang di sini orang yang pemberak le. Wagi di RC boy tong kani boy dalam ye beri. Henry ini bisnes murawan ngaku audio di RC UM ke marketing training. Apa ini RC? Kamu MBA ini pelai ipor kejak sebentar yo ini ke marketing skill training. Yo kamu utip di perwadai, kamu nang yo di ipol ya di customer. Bahkan boleh akan dijuk yo di social media dan kami di social media, di Instagram, di Facebook. Kamu buyarak ya pi wo upload di tiar yo pi. Nebak kedua ubruman nilai yau bagi hidupan. Ulai yau kokul. Oh ngayu di mandai kan nang mereka kata ni baik hak ini. Cek sulari, sular Christmas, sulari dia. Tapi merok digital. Ini tidak tahu pi nak kamjo, dia di condor. Mana condor upload? Aku website. Nebak entoi we, usna. Supa. Menurut kau, kaki ikon yang pi itu start detik. Yuk sok smartphone sudah. Ngayu di gerak-gerak, pun gerak-gerak lagi. Kalau smartphone esok ni, ini tidak condor upload ini tu tiar kate dor, ini nombor phone, yo di order tu. Simple le.
Kagate to nga wapilay dito na training to M. Then tao ka man yo kung he yo operate so.